Dakle, ovdje svi živimo. Ili, gdje svi spavamo noću. Iako zapravo ne trebamo spavati, ponekad je lijepo malo se odmoriti od svega i imati neku rutinu, znaš? Siguran sam da će biti jedan za... pogledaj, već imaš jedan. Još uvijek ne razumijem o avanturama. Zašto uopće ići na njih? Zašto ne pokušati pronaći način da odemo? Pa, obično to radimo kad prvi put stignemo. Ali nakon nekog vremena počneš shvaćati da Zaista ne možeš otići i stalno juriti nedostižan cilj, počet će te malo izluđivati. I na kraju počneš se pitati koja je svrha svega i potpuno izgubiš iz vida tko si i zašto si uopće živ. A kad dosegneš svoju točku pucanja, može se dogoditi nešto stvarno strašno. Ali to nije nešto s čime se trebamo baviti danas. Iznad svega, avanture nam daju nešto što nas drži mentalno zdravima i stimuliranima. Hvala Bogu da je sve ovo san, zar ne pomni? Zašto smo opet ovdje? Što radimo? Dovodimo jednog od naših prijatelja. Možda nije u svojoj sobi. Nadam se da je u redu. Ne brini, lutkice. Imam ključ od njegove sobe. Čekaj, zašto? Ti ne bi trebao imati ključeve od tuđe sobe. Ne, imam ključeve posvuda. I svi ste bili dobro. Usput, možda sam ostavio nešto u tvojoj sobi danas. Pa, javi mi ako to pronađeš. Nisi valjda u strahu od stonoga, zar ne? Jax! To je doslovno moj jedini strah. Zašto bi to učinio? Što? To može biti potpuno nepovezano pitanje. Nikad nećeš znati dok ne bude prekasno. Tražio sam ovo. Hvala što si pazio na to, kompi. Idem gore. Vidimo se. kompu je blokiran. To je u redu. Što je to? Možda je to ona strašna stvar o kojoj sam ranije govorio kada dosegneš svoju točku pucanja. Šta? U redu, čekaj. Možda još ima vremena da ga popravimo prije nego što dođemo do Kejna. Kompo, slušaj! Znam da se nismo uvijek slagali kao kad si me prozvao zbog lažnog smijanja na tvoje šale. Kunem se, stvarno sam mislio da su smiješne. Samo sam imao loš dan. Hej, pomni, misliš li da bi mi možda mogao pomoći ovdje? Razumijem ako ne želiš. Au! Žao mi je! Ne znam što ovdje gledam. Vidjeli smo kako Glowing nosi jedan... Da. Ćeš se? Da. Hvala na sažetku. Čovječe, nismo baš dobri u ovome, zar ne? Što ima, dečki? Jack, pronašli smo zuble rupu. Super. Kako je Kofmo? Nadam se da još uvijek nije ljut na mene što se nisam smijao njegovim šalama. Ide mu odlično. Zapravo, mislim da ga nikad nisam vidio ovako sretnog prije. Pa, dobro je znati da nije potpuno izgubio razum. Zapravo me zamolio da ti ovo dam. Kolekcija insekata. Mislim da je to gnijezdo. Kalu? Ragata? To je bilo tvoje ime, zar ne?
Čula je. Kej, gledaj, nisam te htio ostaviti tako. Ja... Samo pogledaj moju ruku. Ja. Nisam znao što učiniti. U redu je. Ono što sada trebaš učiniti je pronaći Kainea. On će me moći popraviti i pobrinuti se za Kofma. U redu. Ali gdje ga mogu pronaći? Stvarno ne znam. Samo pogledaj okolo i zovi ga, pretpostavljam. U redu, dovest ću ga, ti samo ostani tu, ne da se stvarno možeš pomaknuti ili nešto. Samo izdrži, odmah se vraćam, obećavam. Cool. Također pomni, žao mi je što ti je prvi dan ovdje morao biti tako grozan. Da, pa ne brini zbog toga. Idem sada po Kainea. Hello? Sajne? Imamo mali problem ovdje. U redu. Što? Oh, jesi li to ti? Znaš, mogao si tražiti moj pristanak prije nego što si me prisilio da vidim nešto tako potpuno i krajnje odvratno. Kako odvratno od zekoida koji brblja u prisutnosti moje kraljevske figure. Pa, kao kraljevska osoba, želio bih ljubazno pitati ako... Pogledaj, tamo je Zubla. Bog, Zubla. Pomozite mi, idioti. Pomalo nepristojno, Zoble. Sada ti ne želim pomoći. Uvijek gubim. Da! Imam te! Hej! Kejner, ti majku! Bit će u redu.